Wasya wa Muimi. Ni kwa tena watindane samoda musesia wa Mutongo TV ngwatano ya mukamba neta wa Steven mwa makalivu thini wa kilungu cha Wasya wa Muimi muthenyani wa umundi ni twakomana na Muimi kwa isi twa silambolu kumangaliko sia tala ni Muimi na ne mutaalamu wa maundu ma Muimi muthenyani wa umundi tunene maundu ma Ualyuku wa Nzeve na wetete muisho weba kwa Muimi na indi maundu asuonde moto nene watindata natina nesa na le muvea muno ndo cha kelunguni ke cha Muimi kwa Mutongo kenda tutabia imi undo matonda kutetheka ene orika ponini we Muimi wa mbisi ba na ukubikite ba mbe kisomo cha kwa ni cha Muimi nizomea Muimi kuma University Egerton na nana mimi na mbe ya ku practice Muimi dena munda kwa na naambia opo kuma banini na sio kana mbe ya Muimi na no gone ka no monde ene why usomea tourism and travel was here Muimi be background itu na kusema kwitu no na kuma tusia itu ni asia maitu mayai na wesa hivi atone na interest ya kuendesha kwema muno nenda analysis uno ndo na kuendesha uno etha witu weka kwa ni cho chatumie nenda kusomea uyoso ni cha siye matunda nikisi aita matunda na kia katuma ndo inge matete kyabo na makazo ukebya no makwa to kenu chao yakuma Muimi yene kwa mwene utetheke tata nye na andu makwa na family yakwa ithio ndo tukuna we wa Muimi ndini yake wango kila kitawacha kunenga aini mbeu na kumatethesha na kumonia usio wa Muimi yene uo utesa seedlings mete ya kuthio panda ndesa mbeu na licho kandiati ya ndifundi cha Muimi ulo tena utoika wa Muimi ni mubundi sio ndo tona kukwata na muno ti Muimi peke yake ne Muimi wa biashara wise kwethia ni wakwata ilovia tulika ba kwa climate change walikuwa Nzeve na ngina mondo asome Muimi nikenda tuke Muimi no tilasima wende skulu kando kasome Muimi lakini ni ubundi wa Muimi ukakomana na mundu kabundi wa ukesa kwethia no tona kwema Muimi wena lato kana Muimi utona kunenga o ilovia ukethia ni wekalanesa ene nenda tunene climate change walikuwa Nzeve isuni na mumyo climate change kana Ualyuku wa Nzeve ni kindu kithitwe kina kibindani itu ino kie lakini ni kindu chambe yote ne cha upendo ku wambe kwa na miaka 50 mithelu na no Ualyuku wa Nzeve kana kupyoka kwa mbi ni kumanitwe na sindu mbingi na sindu imwe ila siumanite na sio no twase ila anu maingi mese no kwananga utumi muthoku wa mite ono utumi muthoku wa mithanga na kwola duniani isa ithia ndene mbetwe thina wongeleku wa obyobu nela kwembwa wongeleku wa obyobu nibo ka ukethia sindu imwe iye kanesa kana mite imwe itono kumea ikasia na kuzimbwa mitingi itona kupandwa ingenza ukita ile tona kumesia swa Ualyuku wa mindo wa mbe tikindu kiothela mituke nikindu kyokuo ibinda na muno nondo ni twailita kwimba tuyika maundu mana ikenda wisaidia nitwasuvia kana nitwambia kutungia kutungia Nzeve undu na twethile ni tukuka kwa undu tona ku control na kusubia ndi nondo amundu ma climate change but you isune okwa wasa ikwa mundu tesipio ani mundu tekwelewa you twemwe ila to kwa Nzeve ne ali ukile Ualyuku wa Nzeve you okwa loka ombodho you ni chao kikikite kila kikikite ni kana ila nondo wa upyobu oto weta wa Nzeve Nzeve ibyo baniki kitu bicha Nzeve evyuve ni kwethewa twabeta kumbwa tutumete ndi itu na ukethia itu atemanga miti na ukesa kwethia pelea ila imba baba ulu itawa ozone layer ila sia suak wisaidia mia sua ina pevya ndu muno na yo yekia Muimi baba ulu
na kwena na ndo science ndo matutavite mindo suni minito ni atukite lea isu ya usi ya mindo ni mbatuku ndo akwimba ni anangitwe ni Nzeve okay ukesa kwithia suaju nijinge konde dira yovika konde nijinge okay ene na yela tu kwasia change ni Ualyuku akindo kubenduka imaanisha kila kibendukite ni chao upenduku ni opyobu kwa mfano opyobu ni mwingi na opyobu yo utumete siendo taya kundu kutwa kwethia ya ibenduka ikatwika kigu na kigu kikongeleka maukangani na kigu chongeleka maukangani ukesa ithia kundu kuna atwa kwi kutwandu ukwa kwikwa ni kigu na sio na muina atwa kundu kukuthitu isiambie kukwana ingisiambie uma kuku nondo akwimba kwena obyobu mwingi bina mbesu okay yes so ila tuna na yolwa climate change ni yolwa kubyuba yi kwene yolwa kubyuba peke yake kana kwikundu kuma kuthitha nondo change yona ni pese ndo sio benduka kwi change kwiko ukesethia kuonde ni kwetha kwi kubyuyi kana kwiliata nondo amindo muno upenduku lawis wonekete wa mindo wa mbi no byobu wa mbi ola utuma umeta nondo asua kwimba ze ingebete kana le suje ngweta ya ozone ebobokete ukesa kwethia ni kwala asua ebyowe na undwesa kwethia kundu kwingi otoro na mina kweta kundu kwingi kunembwa kwena ice yani ebendukite katuka kego na kethia kundu kunge kwambia kubwe kwa nikigu ki na kwambia kwemba na itulumo kana winds si binge sikukela kumo kangani iko koko na ukemba na mbua sitesi ya kawaida yes ukethia mbua lito na ukambua mbinge ikananga na kuisoka kuinya kwa vinda yasa okay nela pattern ya mbua ya mbua ya uwa limbanange ku okay ukesa kwethia paila kutekata okay kutaua kwa mfano yutu iweta mbe ya ku ni twende na kuomba na mbua ya El Nino ni kwa yuju El Nino ni mbua mbingi kupitoka kiasi lakini wethukisya kwanya bandu bata chumba kimwe kele weza kwethia miti na mimea no mpaka mandhiwa kiwu although kwina mbua mbingi lakini opyu ni mwingi kiasi cha suma ile wethia sino mpaka simandhiwa kiwu okay so ila tunene ya yulwa climate change Ualyuku Nzeve no to trace back tukamana tukona kindu kiu pala chambi nikenda ndo makamana ninga wai kana no kindu chagu kindu keke ninaweta kana kina zaidi ya miaka mbewa 50 actually nita iwe twani kwambia hata miaka 1 ila kwambia kwebwa no bandiliku kwa miaka yana mivitu kasio kana jina ndo yake ndo kita wa Ualyuku Nzeve kuyaiki na kendo chuchu na ebinda yoyo ndo unit to bikeya kwebwa upenduku na itu atinia baton yeba maundu mambe baton ni la atinie ni utumi onora weta utumi wa mbi na kutumia mindo kutemanga miti na kwembwa na sindu sia kumya Nzeve itenzeo twambe bukwa miti nundu andu nongi na maime makatwa kundu na mageka maundu mamethembe su makethia mbao mathangu gusogwe icio ndene miti ukutemanga kwa miti kwa affect hata kwete hata Ualyuku Nzeve chambe otonu bwisi miti nebetanga Nzeve imwe ila itenzeo kwanza ya utumia Nzeve isu ni kusa cia Nzeve ta carbon dioxide ukethia ni atumia ukethia ni abetanga Nzeve ni ila twatwika itatemanga miti twimba tayari tuye allow Nzeve isu yongeleke okay ila twatumia ila ngali siatembea kana siatumia fuel kana mauta siatumia mauta Nzeve mwe ile kuma bubu ni methane ni mindo ila si wetwa Nzeve itenzeo na Nzeve isi ambata na singiba nizo si kwananga cover kana usi wa sua
nela siananga kana sia tuma usi wasua ula webo ni wasua na wale mbazengeba ukethia ne ya kundi na kundi kwa byuba. Yes, tuna evidence tuna kendo kiotonia kana kwina Ualyuku Nzeve. Already evidence yibo na evidence ila yibo ni kusisia mutalatala wa mwile wa mbua ndo kuayo mutalatala wa mbua ndo yilde ukesa kwethia ndi ati ya mupate nila tunemba nayo ebinda ya mbua yuwa ebinda ya uwa ebinda ukethia tunemba na mutalatala mbua yuwa anytime nito makuwa mbua mbinge ebinda lemwe na mbinge ndethia nditona kuya mite kana mleu ukapikia kuewa usunu wale kumwe ulo mfano ngo utonya kana kwena sua no obyobu obyobu wa mo kila mwema obyobu la to kwata ne mu obyobu mwinge ukavya sindo mbinge ni imea kondo kumaina pandawa na yu pe ondo tutonya kweka no twasya miaka yana na 10 bitu kasioka na tina ndo thia kwena climate change pe ondo tutonya kukatoka sioka na kukeze itwe sawa team no mgina twambia kweka ila sita wa practice twambia ka practice ya kutonga kuolanga obyobu wa mbe twambia kweka sindu ila itona utumba tweza kuvikia ukeza itwa atunga umwene kuolanga mindo ikwambia kuolanga kuolanga kutila kwa mete ngale kutumia mauta matena mate kumia mindo mate kumia a lot of carbon monoxide na methane kwengasi susi kwetwa gasi la ichumba mindo ubungi kupukwika kwa mindo kwa sua kwa nangeka ukethia ni twambia kuola tukambeka practice ila itona kututethia na kuola utumi wa ndawa cia mindo ndawa ila si produce ya Nzeve isungu weta cia kwana ngambe ukethia twaola utumi wa Nzeve isu na twambia kutumia sindu ta organic ukethia tusomia sindu ila twisovete twisi ina Nzeve kana yananga mazingira. Yes, ne mubendo kwendana na itu ntwa mana climate change ni chao yetetu ni chao kana yigo na yikitata ndi twasokelia ni tugwetha chini ne amaloma Ualyuku Nzeve withito wete muisho neno na aitonya kwikata ndi mubendo ndo kwendana seisi amuntu na mukamba kilungu cha wasewa Muimi neta wa Steven mwema ni tusoketu Wasya wa Muimi. Muvyamo da musaisi nondo kwenda wikala ba mutongo TV ngwatanya mukamba neta wa Steven mwema kalivunde wa kilungu cha kele cha Wasya wa Muimi netwa minosis climate change Ualyuku Nzeve ni chao na ito ndo sisi yaketete muisyo maundi ni wa Muimi ito batala tuna mutaalamu na Muimi sila bolu na kututethesia kutanuka maondo asu ma Muimi yue netwa minoma na climate change ni chao ketete ni chao na kikite hata Ualyuku Nzeve wena muisyo mwao kwa Muimi na aimu Ualyuku Nzeve ukita ndo akwemba no keye kwe no etete obyobu mwingi wa mindo wa nze ukethia nze temperatures kana obyobu la wo experience wa kundu na kundu ne we lo muno ukethia ti lo na mbwa ko kindi ketumita weza kwethia Muimi yu be Muimi ndembwa atona kupanda mite kana sindu bingi ilo na banda ni kwethwa kila muti ni wembwa na no byobu ula utana kumisia na ndo awongele kuwo byobu weza kwethia Muimi kana sindu na banda imbwa ona itona kumba isya ondo inasia ndo byobu su kitumi chuchu weza kwethia ondo na tweka kana ondo na twema nomba ka weza ithia Muimi nake ni wa mana ondo kwebanga ndo sindu imwe yimba itona kusya kila kingi ni kana bua ikoka itena muvangelo museo ukethia Muimi kumana ibinda lila ya ubanda neba kemba ni labina
na sainge mbua ni koka kwa thia ni yoka mbinge lakini kwa vinde kubi ukaithia onande de sukuma kendo tambemba ikaikusia nenanga na mfano musiona mbua ino yitu nayo Yes. mbua ino nayo kumitwe na mbua mbinge kwa vinde kubi ukaithia ne kwa mbinge lakini kemba nondo ju isiokie ona lewe sao tilika nondo akwemba ila nokie mbinge kwa vinde kubi na wethia ona meundenge yakito sama bandu bakusia wethia andu no lazima sioke ingi mabande ingi mbua ya olekanga nondo ya mbe yukie mbinge wethia mbeu ni sio na nondo akiu ndweza kwethia Muimi embe na thina muno kwa kukwatia mbua kupanda na kutime ibinda ila waileta kupanda kila kingi ni kwithiwa uvyobu wa kuongeleka wa sua siendo imwe tutwa tupanda ukeza kwithia itona kumesha esua imwe ni itona kwimba itona okuya na ikatwika miti lakini kusha ukethia ni chaumia mala ni chasia lakini la yeteka tio wo lakini no vyobu ndo kiyomesha ukethia ni tona imwe kusha na yethia iseteka pengi ke kaba ukethia mutino uyu lakini ndwenda cha wendo sia ndo wewa kweko vyo muno kwa ubandiliku no kutuma aimi wethia no mbaga mambe ubandisha nsiasia kwema Okay. Nondo akwembwa ni challenge kyokete na kiyo thela metuke lakini no mpaka twekala nyina cho nondo no mpaka tweme kwa ni benda withia aimi na mone mama na ni chao kitono bandika ebinda yeba nikenda weza kwithia ni maembwa na momanda netie na ubandiliku nondo tuyondo monene tweka kwa bindani tukapendwa tukana tukasovia ubandiliku tukaupendwa pai mundu kana ndinyi na uwezo wa kupendwa otio tuyambia isavali twambie na nzia ya kwambia kupanda miti kwena nondo tukutabwa na ataalamu na utomi wa mindo wa sindu ila siku myangasi nduku wese kwithia ni wa olangwa kwanzia muna lakini nikendo kukwe bindasa ene So sindu ila sierera mathina muno nota isu ya mitutu amino weta na the fact that andone manena kwaka kwimbo usie kwendekana mathangu maiso gwa menda mbwa umiti nukuona pebindeka bikwa kwisethia ni tuto no sioka kutwa ina ni tuto no betanga mission ya climate change nondo maundu ala maetete ni maundu mekika kila muthenya ni maundu mekwendea kwika undumwe andu mekwenda mama ne ulikuwa makwetikela mamba kwetikela kana ebina ne benduku na twa mina kwetikela keu tuimama ni chao kito no tuma ni sindu myao twele kweka ikena twambia kutunga ekendo kila kingi ni mundu kumana nundu yu sindu ila tuna banda imwe thimba itona kubandika ni chao kito na kubandwa ukethia no waende ala ukwata o lau kana ni wambia ndo kwato income yaku sindu isu ni siapata muno nikenda weze kwithia Muimi no ukukwata okendo lakini tiondo sindu inaekawa ondo twethia amwe asai maitu mayeka yemba itona kweka kama kukuna muthembosu yene no wesethia Ualyuku Nzeve ne wetete thina na sindu la sikwete lakini ukesethia ondo twaweteta isu cia mituketha sindu imwe cia thukika aimi andu ma ataalamu ma mawithu local environmentalist ila mekwasia maybe tolange kutumia fuel ile itona kwete thina ile itona ngali si kumia Nzeve cia muthembosu pena alternative sunenga noe wesethia Nzeve isu ni cia vola kuma inondo wasisia ma industry manene atumia mauta diesel yange coal ngali pe alternative pe undu batoneka sindu isu ke kotumika nikenda Ualyuku Nzeve ukaika kwithwa kila mino kila mundu bina maundu make na wea wake kila mundu wombe ena maundu kwika amwe masio nange matema sio bine wa Ualyuku Nzeve na kila kibo muno ni kufundisha andu makamana ni chao waile kwika kwenda na level yaku ila we ni chao waile te kwika ukethia kindu jinjambia
na ubundia nyo na wa mina kutavya mundu na kekeke ni wale to mutavya nao kila wale kweka ukeza idi ano waende na maisha make. Kwa mfano serikali ni kuweta muno yulwa mabangu ma plastic ala matoa yani ona ma kama dangane mayoa na ima kwa kala ibinda yasa na ni mome kwamba kwete mathina amwe kwa utuke wati ni twalete ku minimize kala kutukana utumi wa makaratasi tasu bado utumia makaratasi alama to makwekata alamba yo degradable kana alama to mabulana na muthanga usuno ndumwe ulongene wo ona uwemele witu ndwe watu menanzia ila itoma utuma weza kwethia muthanga na gondwe kata muthanga na gondo kuwa ukethia ni watu wa mindone utemeta conservation agriculture usuno la undu muimi utoma kweka kwa weane wake lakini kwa alame na weweso wa kupindwa sindu ta utumi wa petrol nitwe kwa yuko na mindo si utumia sola kwenda ngale si utumia sola ukeza kwenda yutumia mauta kwa ikumya ila Nzeve dusindu isu kwa alame ndina level isu namo mande okunila ngale isu nikenda to minimize umya wa Nzeve ingo etandoku ila si utuma ozone layer ya nangeka kwa kila mundu no kwa ile kukwata pandu akapundu wa ukenda no mambia no ambio contribute nikenda to isope ndwa ubyobu owethe no to makoleka otune na mano sma climate change was is not with this year Africa tiso ichangite muno kwa Ualyuku Nzeve lakini ukese da nisio kuneka muno ne maundu ma Ualyuku Nzeve whether this yanza niso ichangite muno kwa ma industry la masovetie na ngalila motumea pe undu kwisila either serikali policy makers pe undu bali tokwe kokese there andwa ndeisu ne sia changia muno kwa Africans kumatethesya kugitana na Ualyuku Nzeve kana makosa responsibility nundu ne machangite muno du kaola munene twena go thina au banduku banduku Nzeve nitawo usuwa ati mbesha mwingo niso si ila sio itumite thina o mwingi wethewa na nisio tianangite muno mazingira lakini kugo kwitu nundu ni ndionde ona itu kumya nundu athina wa mindo isu na kaola tikao maneno maingi ala meonenwa yuni kwa yandu mwingo kana ndisi aula ila developed nisi ile tena sio kusangia muno ukethia nisi atethesha ikatethesha na Africa thina maundu ala mailite kweka nikenda wisa kwethia ni twambia kupindwa wanangi kuwa wa Nzeve atwase for example twasi ibinda yukite kethwa Ualyuku Nzeve ndukathela nichao kitona kwikika mebu kabandu kesa kwethia yu ila itawa survival kana mwikalile wandu niwemba wina bina muno na kwemba kwe maubandiliku mainge make ke mikalile na ona generation ukethia ni siambi yopinduka nondo kila kibone kana ebinda ya benduka pekendo kitawa adaptation kana ando kwepindwa namukwepindwa nikenda isweet ebinda yondo ile netwese kana kula kubyuta desert kwenda mwila sikala akuku na sioni sikala simbeani ona ando ala mekala kuni mekala me yani ndo kwimba ne ma adapt ye kana ne ma zoya ni na environment yesu kwa ando ala mendinge katakuku na kula kuende bwana effect sia upendo kuambi nomba kana mo ando mambe na kwe adapt kana kwe yumba na kwe kalana na undu kuile of the same time mande na usisia undu meupindwa kana mekuola wanange kuwa Nzeve ikenda wese kwenda paina mwana a drastic change ya Nzeve ukethia nitwa na ku affect yandu to point ya ikambia kwete mathina mainge nitwese nesa ubyo no ukuka na maundu ange na ongele kwa sindu ta cancer lakini
na womwe na maundu nomba kama mbia kupenduka nikenda mwe with is survival libo. Okay. Yes. We mwenene we say maundu maingi ulo wa climate change na Ualyuku na maundu ala mokita namo. So na Muimi na Kenya ndo ingi mayena information ula we nayo. Na no ula we na responsibility ya kuhakikisha kana information tesu we nayo. A Kenya na ndo langi odhe mena yo nikenda we say the mosa matambila maileta. Muno tuyasani serikali yo ina mindo uwezo na ina jukumu ya upundisi andu ubo wa ubandiliku wa mbi na maundu ala mekwenda twike tutethesie kupenduka ingi kana kuolanga ubu ni mailete kwa nanzia ila sielete na ndwisa hivi ataalamu ala meko matono tutethesie na mone maini corporate wakana nema tumi wani serikali kupundisia andu nikwithiwa twakwatia kindu na tuisioka twithika bandu ndwisa kwithia impact kana results yajo tuyochona tuimba tuyikondu. Kwa mfano nutunethiwe ne binde sio kunemba na mbua na kunemba no bandi mwingi wa miti. Lakini ubandi unaye mwingi lakini imiti ile kukwena kusubia miti tiko hivyo. Kwa unu kwithia kana almost 80% ya miti la rubandie nitona kwa ukeza hivi ya twina ndo tuneka nikwithiwa pe ula ku involve andu ala matonda kusubia miti. Okay. Yes. So tuimina kwa kubi finally ni kwina Ualyuku Nzeve ina mwisho kwa Muimi ekata nikenda tatheke. Undumbo wa Muimi nena ise ni kubundiwa ikenda manene muno ngaliko ya Muimi nimetebe ba utonda kuima ibindani ya asua. Okay. Ukamba uombe yuni mobyo. Okay. Na sio adela ukamba paipo mwebe bekaba nukwithwa kuombe ni kubyo bete na kwa byoba sindu bingi to banda sindu ile yo banda kwa mfano masako wesa kwethia ni tofauti na sindu sio banda makuweni na ni tofauti na sio banda makuweni. Okay. Kituiswa kwa mfano. Lakini ndio byobu ithio ndo you to sembeta na nzemwe. Okay. Ya kumanda ni chao kitona kwekanesa. Kwa mfano miaka kwa matukitu mini miaka 5 mindelu sindu ta masungwa ineka nesa masako ndu kunai kutitu omunde masungwa ni mome kwekanesa ndini ya masako na ni masungwa maneka nesa kula kubyo kwao yusindu taisu zitobikisa bandu wethi anomba katubanda sindu ila twaile kwemba to ipanda. Okay. Nikenda twanda ukwatikana hata onu matawe masito mako anita wasila wambolu na nini mbambi ni mbana namba ya simu itawa 0710 78 73 75. Okay. Kana no nitungule 0710 78 73 75. Kwa ni tala undu na mueta na neo masako ni mbwa wa SK show almost kila mwena neona we awa mtewe oba nongwe tala. Okay. Ene ni mubyamo nondo na mutongwe. Yes. Ni mubyamo seise nondo akuseise Wasya wa Muimi nita wa Steven Mwema twithia nelengi kwa ndani kwa mwe. Wasya wa Muimi.